Voin hi December ni som thum pakhat sang ni som ni pan ni inrin ni ania in zawain chibai le vek ule Mr. Wheelchair Official channel aklolom le veka chu Joint Branch Young Lai Association Bolpui NG press release ni som ni pakwa thla som pan ni sang ni som ni pan ni Primary Health Center PHCRCC building Bolpui NG a noi zan hi som nga pathum senga sakmek chu Bolpui NG khotlanga Joint VC pathum le Joint Branch OLA pathum ten voitam tak natan tira tanga en puin na thok tu te hna ram le khotlang ta na na thatak le rothlinga thok tu rangen na siam ani hnuwa po na thataka tho mu ani lo wangin nisom ni pasari thlesom pani sang nisom ni pania PHCRCC type a building sakchun zom mek chu khotlangin natlang kawin chu chiat ania changa hian Joint OLA ten kanlung oilo na thu chu asiam ani pakhatna Mizoram Sarkar indu saktaka noizan hi somnga pathum senga PHC building RCC a sakmek na enkol mek tu site engineer hi rang theyang perin Excel consultancy service in thakro se panni na PHC building sakmek a cement work head mystery le annoyan na thoka a chorte hi rang theyang perin Excel consultancy service in thakro se hetianga na thalo taka thokdu tu namdang mystery te hi an ILP po Sarkar hian min cancel sakngal ro se pathumna Bolpui NG khotlang hian contract work thalo taka na thok tu le na bil tu site engineer project engineer hian Bolpui NG khotlang tlo to lo turin kan du ani palina PHCRCC type a building Bolpui NG khotlang in natlanga kan chutchiat hi Excel consultancy service hian February sang ni som ni pathum tharal hmang ein na thok tan le ro se pangana PHCRCC building type B C le D sakzo to tu na lu leilok achung far siam that ngai a chelai siam that ngai le siam that turte Excel consultancy service hian mar sang ni som ni pathum tharal hmain arang theyang perin siam thavek ro se parukna hetianga contract work thalo taka thok du le lairam mi puile kanrama tlomngai pol lianber Young Lai Association za lo tu hi kanram hel malian tak an nia kanram le khotlanga eng na ma thok to lo se ti hi Joint OLA chuan kan du ani pasari na Joint OLA Bolpui NG chuan kanram nam le khotlang ta na thil thatu nia a hriat eng thil po thil thalo chu hoisen takina doin ma la zel don ani pariat na Mizoram Sarkar hian contractor te PHCC Bolpui NG sakna an tho mek ama theyang perin chunzom tir le ro se hetiang anga na thalo le khotlang ina ti chiat ngai khopa an han om tamai hi poi kan ti in kanram ta na ro tling hu chia hi kanram ro rel tu te du dan po ani nge in kan ringa amai ro chu hetianga na chelu tuk le na tha thok du ho lo contractor kan nei hi Sarkar hian an phu to khremna pengei se ti hi Bolpui NG khotlang le Joint Branch OLA te chuan kan du tak zet ani OLA vulzel ro se isu by Joint Young Lai Association Bolpui NG Branch ngay tiếng hiền rốt thì anh đã thế là mình tăng tổ lưu viên cái này mình xin cán hụ thầy turin anh tịt lăng à mình chuan hay cô mình nó xem là mình rong hiệt lăng tổ mỹ lâu nè tiếng vừa chuan tiếng tin rinh rốt po hiệu lâu phun phun bọc à tiếng hiền rinh rốt thì ống lâu ra rồi nè hay rốt thì tăng rinh rốt ta hay tiếng hiền rinh rốt thì anh đã lâu nè cái tiếng này chúng cement proportion dik lâu bốc nè car lâu à chế vết đòn đi hết rằng mày Bolpui NG Hospital Saklai OLA 10 an chu cheme kan hi tuna hianin hei engemot thil fel lo laia oma wang in tuna hianin
an chu cheme ka chuan he tilai building sak zo to te po hi hei hi contractor ten an ron en to nu a chut chiat le zel atul dan a zirin a building zong zong po hi chut chiat tur ti in an how tu ten ro an rel ani hi hei mi pui wele member tung khom nula le tlangwal mi eng emozatin tuna hianin chut chiat na an thok bek ani hei an rot man te cement man te balu man te hi hei ati tlak thlok lo a chu wangin chuan he tilaya building thar an sak zo po hi daina roof te hi hei a far veka tuna hian chung zong chu hei WLA10 tuna hianin natlang kawin hei an building saklai te po hi an chut chemek ani